Ungajwayela ukufika nemali esontweni uphinde uphume nawo futhi. Ufika nemali esontweni. Mawuke wafika nemali yini edale wangena nayo esontweni. Yini edale? Edale nje wayiphatha waze wangena nayo ngoba ubunga uphatha umnikelo uyishiye somewhere yona. Lento edale wangena la kanti la futhi iyadingeka. Yini edale lokho? Bazalwane, ukunikela spiritual. Ukunikela kumoya. Imali nje i-spiritual imali. Ozizwa ukuthi unjani emoyeni mayikhona, uzizwa ukuthi unjani mayingekho. Uzizwe nje, uzwa amandla akho unemali, uzwa amandla akho ungenayo. Imali nje spiritual. Ukwenze kube impilo yakho ukunikela. Nikhona bazalwane. Kwenze nje kube impilo yakho ukwenza njani? Kwenza nje kube impilo yakho ukunikela, ukuthandaza, ukunikela, ungaphakami kokodwa wehle kokunye. Ibalance nje impilo yakho, uNkulunkulu uzokulekelela. Nikhona church. So ngiyacela ukuthi ke sibambe ngenxa ukuthi isikhathi sethu sesikanje kodwa lo mehluko omkhulu kakhulu lo mehluko. Mkhulu kakhulu fanele silungise ma JJ akuhamba kahle. Shuthi siyaxinwa sisashawa ibudget ukuthi ama birthday yethu manje. So imali yethu sayispenda kuma birthday.